Issa li l-Ministri tal-Finanzi taż-żona Ewro qablu fuq il-ftehim ġdid ta' bailout lil Greċja, il-pass li jmiss huwa li jibdew jinħarġu partijiet mill-85 biljun euro. L-ewwel parti ta' dan is-self se jkun 26 biljun euro. 10 biljun euro għal banek Griegi u 16 biljun euro f'diversi pagamenti. Bl-ewwel wieħed ikun ta' 13 biljun euro u se jkun disponibbli fl-20 ta' Awwissu, meta l-Greċja tħallas 3 biljun euro lill Bank Ċentrali Ewropew. Kull 3 xhur jiġi monitorjat jekk humiex qed jimxu mal-programm u allura jkollna kull ċans illi aħna niddiskutu iktar quddiem. Il-ftehim jobbliga lil Greċja timplementa rati ogħla ta' taxxi u tnaqqis fl-infiq pubbliku. Wara l-laqgħa tal-ġimgħa, il-President tal-Eurogroup Jeroen Dijsselbloem qal li l-ħidma intensiva kollha li saret ħallit il-frott. All the intense work of the last week has paid off, and let me here also extend my thanks to the teams of the institutions and the teams of the Greek government that have worked so hard this last months to reach the agreement. Jekk il-ftehim ikun implementat b'determinazzjoni, l-ekonomija Griega li kienu għamlu qabel. U raġuni kienet ovvja illi il-Greċja realizzat illi u x'inhu l-mediċina morra kemm imorra, żgur li m'għandix taqsam ħdejn kieku tkun abbandonata kompletament miż-żona euro. Wara l-laqgħa tal-Eurogroup, il-Ministru Grek għall-Finanzi qal li issa s-sistema finanzjarja Griega se tkun iktar stabbli. It takes Greece forward in the sense that the financial system should be much more stable from now on. There is a promise of recapitalization of the banks without any depositor having any bail-in or anything to worry about. Il-kwistjoni tal-kriżi finanzjarja Griega ġabet magħha nuqqas taqbil fuq diversi kwistjonijiet. Il-Fond Monetarju Internazzjonali, pereżempju, rrid li jkun hemm tnaqqis fid-dejn. Però fl-istess ħin l-IMF riedet tinsisti fuq il-punt tagħha legali li ma tistax tipparteċipa jekk id-djun ta' dak il-pajjiż ma jkunux sostenibbli u qalet li hemm bżonn li jkun hemm haircut, ġifieri li aħna naċċettaw. Xi ħaġa li l-ebda Ministru inkluż jiena ma konna lesti li naċċettaw. Għat-tielet ftehim tal-bailout, il-Prim Ministru Grek Alexis Tsipras ħallas prezz politiku qares hekk kif qed jaffaċċja ribelljoni fil-partit tiegħu. Iktar minn 40 membru parlamentari tal-Partit Syriza ivvota kontra meta l-Parlament iddeċieda fuq il-ftehim tal-bailout.